I pozdrav svima, ja sam Nemanja. Bliži nam se nova godina, a sa njom i neki novi problemi. Tako mi u ovom klipu rešavamo jedan. Došlo vreme da se okiti jelka i eto nam problema. Posle gotovo godinu dana razmrsimo lampione ili ti lampice, okitimo jelku i bum, ne rade lampione. I sada ću vam pomoći da pokušate popraviti svoje. Evo jedna. Znači ovako sam ih dobio, to je neko dirao pre mene, samo da ih razmrsimo malo. Vidite šta je tu rađeno. Nešto spajano. I evo ga. Ovaj kraj nam za sad neće trebati. Diodu. Uzmemo ovaj kraj, stavimo ovako jednu pipalicu, a drugom pipamo ovdje, drugi kraj kabla. Vidimo da nema baš dobar kontakt. I sada drugu. Ova druga pa uopšte nema kontakt. I tako znamo da je problem u dovodnom kablu. Sada ću ja pogledati imam li neki rezervni. I evo, našao sam jedan. Ovaj stari ćemo odlemiti. Blankiramo malo drugi kraj i ovo je neki vrlo nekvalitetan kabel, ne znam ni gde sam ga našao uopšte. Vidite koliko to samo nekvalitetno, tanko. Onda nanesemo na ovaj kraj pastu za lemljenje ili kiselinsku pastu. Nakališemo. Sad ovo nekako smestimo unutra. Tako. Da ga ova kutica pritisne malo. Posle ću ja ovo polako lepo zalepiti tečnom plastikom.
Čisto da se to ne vadi i bude sigurno, jer djeca se petljuju oko ovoga, igraju se ovo ono. To je to, znači može da bude ovdje dosta kvarova, na primjer da se prekine negdje ovdje, ali dovoljno je da jedna lampica izgori i ona prekine cijelo električno kolo i ne rade onda cijela lampione. To možemo isto unimerom ispitati, a možete i ovako vizualno možda vidjeti neki prekid u kablu, to se znači da se provjeriti, ispitati i popraviti. Hajde da ih probamo. Malo da nađemo slobodnu utičnicu. I evo, kao što vidimo, radi. Pozdrav, lajkujte i komentarište.